Иргун булдыр хисепле телеграфисем уже эфирда ирхи девель, пирмбатра хонара паян, Ульянов ядве хиспленеген Чуваш Патшалых университетин профессора, филологии ослахисень доктора, Щиравища, Чуваш Патшалых Шамрок Сень, Патшалых премии лауреат, Галзадав Дермещук, Альбина Федоровна Мышкина. Иргун булдыр. Перин телеграфисем вали, Альбина Федоровна мле иду хадресе гильдер. Еп литература вет пулзан да юлашке варатра мана халық культури, фольклоре интереслеге пушларе. Шаванбада мананы иду, шапла янрать. Чуваш сень традициялы культуринче, менле йывыш курык, узалран сыхлаган шутланать. Тёленмеле иду. Паремеш через хураллаган телекуравжинайбе, шак ми всем, легендазем халавсем, княгине, кына Чуваш патшалық гуманитарий институтче кылараган княгине парнелешень. Шавдранчень аван парне, тогда ыдведи шавдранчень хойне еврле. Хизепле телеграфисем пиринбечевин малый телефон номера. Калачвочтенченех экранчинже буля, алышичте хирымдахар алулта. Шынгравлардарга, шанудрбушне. Хуравзарбушне, изер пирин паянхи хынана, ыдузымде пама пулдарадыр яланхи вегех. Шамбада, кетме бушлармыр, сирин шынграврсыне. Альбина Федоровна Галасахвардымынде есе Чуваш Патшалыхин Шамрок Сень премиен, Патшалық премиен лауреат десе. Он зрубушне бир плетпер, кошал, езер хадрление, езер ушкынба хадрление монография, игдомран драганскере, Чуваш литература и истории вещихнаскере, наукуба техника енбе, Чуваш республикин, Патшалық премине илме тратна, ебе пидешан задрадов, езер ти Шанчик параганы земунда, халихе указы духман бульга, анжақта паламар булсан да ептем скерле, шитем, что юмба сизедіп пек. Шавна, мен галама булдарадыр шавн берге? Ну, пирен терескалар Резик Марина Федоровна, пирен был история. Чуваш литература история, ширime жемер, иге томрандырать. И пирен начал назахта пызы гушкун бадимеле, ширдымар. Чималданах инде кунда ку истории ширасынде, шак истории тухнынде день, манан тюбе, тивиш тюбе, шак итлабзгахмар, малданах каламала паллах, шак пызык тавзамахе, пызык вот азынмаллак, мухтамалла дейбер, Виталий Григорьевич Родионов по Георгиевич Федор Вашель Бюлинде, Георгиевич пигенден уилзагаре, шабах везем. Эже шира пушлычен, нумай жул, вуны жул батне, шак эшен, пызык эшен концепцине ширна. Мен жындезен, шагымбек пызык эше пілгундалар за жирма жок. Везем иге пызык профессор, иге пызык наука тухтыре, литература ветсем, шак концепцине, педемешле пурген жен, ыты халық сен мілешлене кура. Вырыс литературинче, тенже жайынче опыда узы курса, шак концепцине хадерлене. Кайран вара, гуманитарий институтне, каламалла кунда, азынмалла, мен жындезен Чуваш литература истории, шак ибир хадерлене, тепчеве жевал, гуманитарий институте нигисе жинче. Пире гуманитарий институте, ученый зене, пуштарже, шак эже шанзабаде, и бері на вот пурнышларымар. Ну, княгинияк прямо что мес дельсинде выдать, ктарт мабулдарат прибертеле. Шаган бек пирен был аге, шаган пиде илемле, кана Чуваш книги издательствинчекларны, пиде сумла, пиде илемле книги. Икеме что мещу, как унданде, мисем шулзем, пинде дохоршер. Ку пареме что минче пинде дохоршер, аллы билик мышулзем, икеме что ме пинде дохоршер аллы улта, иги биннем шулзем, ширме шемер. Шершул. Шершул. Шершул хушинде, перемер хушинде, ваш литературе мле адаланыне. Мле адаланыне, мле юхымзем, мле ширавжезем, мле тенденцизем бирин. Литература, менген тухса, мен батне утныне, мен батне лет ондылныне, кадак матора шырмар,
Шавдаранчен пызык пілдерішлі әш. Телеграф зіне етлезе бұхари. Тен Хаваспах. терс хурав барышты. Хаваспах. Алло етлет бірсіре? Каласырдар хашын? Алло, Үргін бұлдар? ырыгын булдыр дире. Шак хуравлашынға, ыйдыға хуравлашынға. Ебешер бүрайынжен, Валентина Кузьмина. Шак ыйдын хуравы, билер ебешер деде калашын ебі. Ага, хураве тегес, тата кышкына ütмөйгө десеген день. Шак пилеш ебеше беген міле, ела ергеге узугуна чывашсем сыхлав ебеши бек, шавназеге. Мілі уявра. Уявра турайцы уявынже, билер турат дедене татса. Тойцевыл чываш уяве булсан тойцевыл міле булат беген? Шимик. Шимик, тойцевыл шимикре. Шимикре, Шывашын жеде, билді президент женеде хушталақ мене көрні, келді таврашын жеде, шағымбек қандық сем, алық семешіне хушталақ мене көрні. Сырен, вирым уявынже баллахенде. Тавда буш сире? Тавда буш. Альбин Федоровна саламлат бірі? Саламлат бір. Сирейіп хаваспақ, ақшак мифсем легендізім халапсем кенегіне бар неле деп, еп курады безер чываш халық культурине юрадаган жен, хаваспа болыр, сывлықпа болынар. Тавда бушах Николаев урамынжи вуннымы шурда келсе, шак парнене илме пулдарадыр. Тебірхут саламлат бірсіре. Палахинде кашнешен тван культуруба, тван жила ергебе косыкланмада тивеш, пілме де тивешінде шаплавет. Шапла тегіз. Асынсақ вардыр Альбина Федоровна Федоров Георгий Иосифовича вол чынақта шадыранчен пулдарулы ысчақчы. Талантлы. Палыртса қаладып, талантлы шапла. Уйрым бұлдарулы. Кашне курмас сирен, вол темен шаннине қаладшы. Шавдылын деретші мана. Кашне курнышмас сирен. Вот палахинде наукыра шанне ушмазан, ховын сымахна каламазан, ховын сымахна энендермесен, кандидат пулма булат пулди анжақ тухтыра шидейместіндер. Шав хамыр литература мілешшәне сымақ каларын есі, Альбина Федоровна. Кунда через эсек биде через каладыр. Паллах наук кына кереген жинын, унын ялына хой обласынже шенелік шырамала. Кубыл биде через ябала, шенелік курма, тупма білмезесен, бұл наук жинны мар. Пирен гуманитарий направлениесін бек алас болзасынынде. Хал шақшынеліге тупма кунрангун евырдарақ та евырдарақ. Міншін. Міншін дезесен гуманитарий вол тебер производство мар, химия мар, биология мар. Унда гуманитарий вылтлайық чунба, культуруба, едембе жығынны. Палақ, вот енженде бір литератур бегелес болзасын. Шак литература жіне, шак енжен, едем углы, едем жуне, едем шуғышкурыме углы гізесін, палақ тупмалы нумай, каламалы нумай. Мінжін едем кашне кун, кашне вуны жулықра, кашне әмікде бол адаланса улжын забырать. Вот шыбақшан бірге галашын чеде. Апла бұлзасын литература бол пурны жа, едемесін лаза бараган, пулын бұлны бірге, литератур ветсен, шакна туйза курзадымалла. Еппен вол ушсабдырыми вешсір ябала. Вешсір ябала. Паренжен, унда немде дума жоқ. Те паренжен, унда кашни гун, кашни зехетіре, мен курмалли, мен туймалли, мен каламалли пур. Дим алданақ едем урлы. Едемен физиология урлымар, едемен чундуйме, комылдуйме урлы. Мораль урлы. Психология, философия тіпчевзім. Сымақран калыбыр сан эште, тухтар эшеде, ебастуны дырық, чываш прозин жермішімірде, чываш прозин философия. Илемле философия стиле белги. Еп, вот вырысла галазан от рождения деща. Ман вот натуре, ебе психолог, тогда философ. Психолог пулза журалны, философ пулзақ журалны. Журалны. Она еп бірінмен бұл ман рапор. Еп шинзіне чіпчеме юрададып, сынама юрададып, шағынбеге ебе сынаныне кайған шутлаза, философия шутлаган жен, шутлаза пөдемледізем тума юрададып. Если енженде хамын науке же білге қалас пулзасын, доктор диссертация білге, онда ебе паллах
хамамар дейбі, үттейіп, чываш литературынче, шак илемлі философия, стилібе ішлеген ширав жезен, хайлаз везене тепчезе, візем, шак эдеме, халыға, мінле уш сабаныне, мінле мелзімбе уш сабаныне депчене. Паллах кунда қалеқ қала пызық шынелек мар, анжақта ебенде шакна хамынтада хамынле күгні бешіғындарза. Вот вырыссен візім қоймайлы көрайшы, езек жиға бұшлазан, езек де қывырмайлы көрадыр. Мүшін сене бексеген бе ұйғым жинсем, сеген қывырын тенше көрі, манын хамын. Тада тіптеп жесем, литература тіптеп жесем берге қалашат пробулсанын девсем берге қаладып. Сымахран Юрий Яковлевын Юркин бұр, шаплавет, кашнишы хайне, Атнер Петрович Хузангай айхи пулдарулықне шаударан чен теплен білет. Суйлаза илет пулас осчах хайне ширавшине. Литература тіптеп сан камбал. Ну, еп кунда... Е тапхыр. Еп ытларақ паянхи кунхи литературная вададып. А ширав жазым білгі қалас болзасын, вот еп уйрым ширав жына тезе каламас, уйрым хайлавзем. Тәрлі ширавшын уйрым хайлавзем. Уйрым хайлавзем, шыбақшанда психологиялі туғдым вайлы болсан, философиялі туғдым болсан, шав хайламана, пөдембек вол ярза илет, пөдембек вол хойын чуриду загурать. Чури. Чури. Нежіндесен бол. Если вот азын забырас болсасын, Юрий Скворцов хайлавзем вайла. Борис Чиндыков. Нумай хайлавзем, вот унда манба парбикрех я баласым, еп шутлаган бик я баласым, ман шуғыш адаландарган я баласым, Борис Чиндыков хойын хайлавзенче был кодартна. Вот. Ундан Денис Гордеевын. Тебе вот юратны ширавшысын білгалары болсасын, шак терс себе қалазан мана наукына мар, литературына ден жав чықсығыртса қаяган хайлавсын ден бол. Юлия Александровна Силемен хайлавызем. Унан, от хал вұртнымайық неген, сагыр вұннымы шулзенде, иккімі шулгенде болын кенеге дұқныча суймастып. Чылықлы хирарым? Жоқ, сагыр вұннымы шулзенде. Қалавзем, шавгенегіне... Квак сұруқ? Жоқ, бұл қалавзем, астумастып, суймастып. Ебін аунше шкула жиып, шығазана, онда берін пызык магазин, жам кенеге магазине. Кенегесен пухинже оның біргалайы дұқнычы? Жоқ, уйрым кенеге. Вот паремыш кенеге бұл, хойын уйрым кенеге, сагыр вұнным шулзен иккемі шуге. Сагыр вұншетче, сагыр вұн сакырмы шулзем. Вот шамна еп кенегеліне чүтхавтя уш сабығанда, мана кумалагайында иліне. Епна була задухна, паре вуланы икке. Кайран килге кенегене ташта шухатна. Тепре, шав кенеге магазине кайсан, шав кенегенех тепре дейлдім. Кайран пахапта, ман юназар иге кенеге вырдаща. Вот ширав жезім биге каласпа, наука намар, вот пулдарулыха керце каяган ширав жезім, ану Юлия Силем. Альбина Федоровна телеграф жезіне етлесі бұқарға. Хаваспах. Алло, ыргын бұлдар? Итет бірсіре? Калашырдар хашын? Талашыре үрігін, Альбина Марина, епі бірнағылынды бірманғасы Альбина бұладып, епі Альбина Федоровна Мышкина, Канашрайынды ұшырмайларынды шуралны яды ватанскуда Чуваш Патшалық университетінде, Чуваш Федоровна культуры факультетін вренне, бейінде тоқыры білеті бір шуданда. Чуваш Патшалық университетінің журналистка факультетін жен ішлене едібінде еттеміз шуда филология өтелетін кандидат диссертацияны күтілені литературы етібізен бәрі Чуваш республикінде шамықсен Патшалық преміне елсіз келішіне еді оның кредитіне күдімнің бұл литературыне шантыны көмілмаса бейінде тұғындықымыз литературы ішіне студент шулінде Педамна, ялау журналда, шулдер хышынде шыңғыр ал, сүйінемізден ұтыралы, мадам сүйттейіл, тада кемнері хайлаусыне бүйдеклер зәтікіні, оның шуры бүйді бүй, кімедері, күншуді көрінал, шағын бек кінедедене бұланы оңын, оның кінедедене, мың бұр кінедедене, бұланы шемен, бұлас келес, тада бұл сире,
Mana esmiraklarnasın. Tavuş. Хавара бузыкта. Шыңграласы шетнешен, перенханана ырысмақсем галанышын, уншинчен кемде біледірік кенесір. Хавараданы шу бұлдыр бұрнышыра. Тавахай пирин хына телекугавче калашныма ебе шупах болазын кенегезине. Кыдаттын шапла ахай юрай. Кувол инди бол шоу дөйге бегундаман повешкіні, акунда хамын уйрым кенеге. Наука эшесем берге калашнымай, шагінде чаваш литературин иртне мерхи истории монографии берге калашнымайынде уншинчен ебир сюжетті хадырленетші. Хали бир телеграфисыне кыдартма пулдарат бар. Пірлебық сайлер шак кнеге хотлавне. Хаваспах. Ширымышымырде чываш литературы беш ихынна тепчевсем хальчен пулманмар. Сынарлысы махлухпа кысыкланагансем Шубущинны, Комиссаров, Сироткин, Хлебников княгисене аван білеші. Анжақ терлі дапқырда самана уйрымлахисене шудайлise ширмадивне ослылахешісем паянхигун кивеліне. Иртне шершулыға ширымбіреміш өмір осчахен күжібе хакласа шәне сумақ каланы шавдері кирлетші. Шак коткыста яваплы девеше бурнышлама гуманитарий наукисен институтен Виталий Родионов филология слахисен доктор Эрци Браган шамрык еш пигенне. Пачалық примене илмедратна ушкынра унзырбушне тебір твада автор. Альбина Мишкина, волда филологии доктора, Вера Никифорова, Надежда Ильина Ефремова, Ирина Кириллова, филология слахисен кандидатисем. Чаваш культуре талкышне, литературе талкышне, бирінде чаваш республикинчен интерех сарас тилебе ширна демелле. Иге бинде тохырмы шулдан бах, шак кенеген концепцияне сүтсе аврымы. Сүтсе явны, мускавра дұқса галашны. Хузанда, ешкаралара, ты хуласынче конференциясыне дұқса галашны. Уйдузем паны, бір хуравланы, тен пире сынузем дебаны боллайықсы. Абрабатсилене бір. Премешкинеге игибинде вун биликмеш чулда влагам батнешитне. Унда ширыммешемерен премеш шуринди чываш литературин адалану шул ерне иге дапхыра уйырса ширсагдартына. Нация идейне шираны, пинде дохыржер ширым дохырмыш шулчень, тада соцреализм вохыджы, пинде дохыржер алы биликмеш шулчень. Унда тишкерюлі статьязембе шавда пхырды ширавшысен пулдарулық портретесемкене. Игибинде вуншичимыш жылдадухна икемешкене кере, ширыммешемерен икемеш шүрінжі чываш литературын адалановне, шавда пхырды пілдерішлі бұлымсембе, улшынусембе түргілдерсе дешкерне, шәне вақыт чуратны ширавшысен пулдарулық рейсын сыбатне үгерсек дартына. Книге шәнеліге манжутпа юлашки вағытри вырос литературы теорин, тәнже литературы теорин шайне, шуда илзе шав контекст рашленинже. Шәне хадерзем, шәне слайзем, штильзем, шәнерен чальги, шав тәнже литературин шиле пиде сипле видимбана. Тепренілсен, кенегене хытлама пұштарынызем, пурде тептевсем тарын паха булныне, Уралба адылшы дырыхенде үтті халықсен литературы ведение ішінде тәсліхлене бағыттыш. Ку пызықтықтав ғышынхи шәне үйсім. Темеше автор пәріштуны жүхне вәсен шайы пірбекмар бұлсан пушех, күлінне лава тандалбынуба туртма евір, анжақ күділішпе еш онышлы ішлене теріш хақпарагансем. Паллахинде кунда галаны яланлық татса галаны мар, литература адаланать. Вақытта перенгурума ұштарад. Бұлмай автор демештен, біріндікчен түрлі тақырба ұйым автордың беге бара икелене жүралай. Президент бірді мұғапты, президент бірді мұғапты. Бара шаққене кезіне тұтса мұғапты дайды. Бұнда білен чылашчы инже білен бұлчы бір мұғыт қалде жирап бірі, білім жирап бірі, камілді жирап. Хал ана тақсабама бұғы читненде. Литературла да шақ тақсабама үйді эш пул жығай. Ибір шилпіне қалды наука тележінжейн, пулмеш тележінжейн шаққене кезінде терес педемеризен дума пулдаратыр. Ходим гуманитарные науки, чидине в монографии. Нужен дизайн, начинает междисциплинарный, интердисциплинарный типчев десполаткина. Нужен дизайн,
Вот пельмес пене пене жадым, ел пельзев дереңез деп типчев жема бир историк семде ширымы жымнаре чалбек тюре фанланза элмеле хакпаман хабаян ширдагдарпан вот шакилдер тұрып етсем шабы жет өріш бир байын биргунда чуваш халыген чуваш республикен жадбек поднемышле вот целостный взгляд деген ник бир историк щуки бир историк сел. Чуваш литературы бе, культуры бе кысыкланаган сем вали хадырлене монография, паллах тюмалдан филолог сем шень хаклыгыларым. Авал сумахлыға врендеген сен алыран гайман кенеге болсадыма әлгердеденде. Паяныран палы буладенде, шак кнеге иртне жул семшін, пачалық премине, или ет, илеймеш. Наукуба техника енебе. Ну, шанапыр. Шанапыр. Шанапыр, Пиренеже хак параса лай. Шанапыр. Вот каларымырынде кунда пачалық премине илме пилекшин надратны деремер, шаплай епілне дырах, унда ытларах та шенішлене, ытларах счахын статизем вырнашны унда тіпчевсем. Биде дерес, пиренбенде, ишлегенсем хушинде, вот азандым Георгий Осиповичен Эжебур, был вакже вагадинчи прозана ширна, Ирина Владимировна Сафронова, был портретсем ширна Шаванбегер, Атнер Петрович Хузангай, был биге пидейлемле, айхи портрет нету забатия, Тада тіземде демелі бөлінде, анжақта онда пугде ерде дұрық пилекшінна, итларах тюбехывна пилекшінна дратмаланде, шаплавет? Шапла. Вот шак пилекшінран иккеже, манжын уйрылза дрәші. Мәжін десем, весем литература тепчевінде шенезір бүшіне прозра шедінюсем дуна. Авыл Альбина Мышкина, тада Надежда Ильина Ефремова. Кундавыл как? Кударца илме булдарат парак, сонезене. Надя. Есі Альбина Федоровна студентчулесен текшерма бұшлана, пулдаролу шуле, ят палырма пушласы, чвашлық тентинде, шыбақ литературран, прозыран бұшланнычы. Мілегір загайны онда, ажаранақ туйым пулны ешав. Етемле пиде уйрам эшченлік курады бебі санра. Чваш каплада эшчен, истада эшчен, пиде эшчен жен. Пызыкта балах, анчақта еп хама пиде кахал жен дезі жулап. Курма шхагу. Пиде кахал жен, жамба кунда, ну, есть литературна, мілегер загайны биги шутлас болзасын, еп нехшанда. Вот, епе ширавжы булап, епе тухтар булап дезем нехшанда булман, унбектеле епе хама пиде собайлы хакпаны яланах. Хакпаны инжин марвит. Хама-хам хакпаны. Ну, каламалла еп литературына вот яланах буламай уратна. Еп кенегезіне свет сүндерзесінде шугдаба кужапыса чываш кенегезіне, шыбақ чываш авторзен кенегезіне пиден умай булана. Шурда жүдінже темле романтикаларақ бұлны. Темледе онда булана. Ытларахе больница выртна білге палаттара свет сүндерзен урамри фонар шүттібе булаттымчы. Шиврас келмече, чываш литературне булаттымчы. Шкул шаб водам классенже сывызем шилгалана. Ман сывызем де бур. Бірін мегазесен самағамай, езі аставадым бұл. Ульяновецра, Ульяновец университетін қажатынче, беген жанбек студентсен пар страницы духра. Ударулық шавындайып сывы банычы. Ну, палах, еп халькалама бұлдарады беп сывышмар, еп вырыслагалап, я не поэт, я стихоплет деп. Еп сывышмар, еп прозаик. Чынақта мәжіндезен сывыш бұлма бол, чунға пачақта ух ябала бұлмалы, а манын прозаик чуня. Прозына кәзірайас пулзасын, еп шкул жүлізінде пачақта шырман, акапла хамыр ажазын бебірле сцена жіне валли пічік кына сцен кызым, сцен кызым шырса хамларца, хам бұляза, шамбек опыт бұлныман, анчақта калав шырса гурман. Паремыш калавман университетра вишемыш курсра варені жүхне, паремаль каланы, Денезе келтіне бұл епка курс қаланы замаға. Вадыр баремыш декабрде, шене жол кажінде, манынде херзем, пүлімге барле бұрнаған херзем пұрде қайса бітне, ептем сылдава болап шытінче пөттен ларзолна.
Қалек шамбек сведазундер демде, шыны жылға жинжала ведь мілейлемле жандалық. Лапка юг, живат лапка. Шавканду гумде тодым-тодымда. Таштан демскер мана ярза ил жиде, епхамда стумастып, худ илдемде карандаш тытрымда алла, акапла ширабушларым, те выдар минут, те херах минут хушинже, маным паремыш калав жуалже. Ытлара хунар шудынже. Тада сцепление выхотра, май больницара выртна дерень. Аплайза чире, шендерзе, май нуша курна шинбуль Альбина. Кашненшинны хоен нушты, вот ман жул шамбек быкна, чиренде мана ачачук не нумай. Те касна, Евырлық сен болсам шинна вайлық ақты башы. Вот ezek ман кымылға палықны ес туяган ябалазем тем олжыбақ, шап евырлық сене шендеріне бе манға пұрвыл. Еп шап жыл бадуқ ман болзан, еп ажақта ұлық шин бұлаттым чы бұл. Тен шамбек ширав жыда болмастым чы бұл. Лайық бұрны шыран жин вет мындырланза гаят. Нушта кураган жин, евырлық кураган жин, ырадыва туяган жин, тебір жинын ырадым не дуйма варенет, нушты не дуйма варенет. Ша вол варенет пире. Тада вол наука шамбек вол инде хват, вол ярзайлет хыйындуза хурать йылдах. Прозывали выход юлади. Шель булинде вот хама ширав жин мунче, чываш литературы миже хошчук не хама япладуяп. Мана вот есекде кала ыттеземдер вот пулдарулы дейш. Епхама пулдарулы зешламас. Вот науккана керсек айны самантран, манша ширас ябала ялынақ литература хайлавезем, бізем икемеш плана юлза бұрашы. Халь. Вот мандата тебер ман бурны шыра, нумай, ша пиде пілдер ішлешінна, Герман Николаевич Желтухин азын аскрет баян. Герман Николаевич Желтухин мана ша плечевал сымақ калама, науккаран турцарларза пулдарулық ха. Шынгавлачеде Альбина, манын журналда... Сан ширмала. Альбина журналда бүгін бұл. Санын шене повесть Епин паянда сана шак пысмаха калаган керлі. Еп каладып. Альбина пирен кураганзем, булаганзем, санран хайлавзем декі деші. Оны шу бұлдыр. Пачалық премия делмелі бұлдыр. Варай бір сан бірге. Иге худ. Чываш республикин пачалық премия лауреаті деме бұлдар атпыр. Вайхват бұлдыр малашнеде. Сыл бұлыр хизеплетілі бұравшызем. Теп предел бұлы чен. Вайбадыр сире. Табақ.